2024 tumira mung'ana wa mbeca bilioni 1 ni kuringana na kamiti ya mantu igi kigina kana budget nene ya bunge ya county ya Meru rabu bwitembeci nende bakethira baitumira ko batire na kinyote marando bakethira baitikiria kiri mwaka ya thirikari yo 2023-2024 na kuringana nene na bura bethirite baitaria mantu ya ne bethirite bakirita mantu yamwe kiri gavana Kawira Mwangaza ara kirite kiri ADP ya bara bethirite bakebile mantu ya wakibo nyumba na kuthira bakinishi kinyambe cha kura ng'ombe ara bethirite baikira mantu ya gituyo mantu ya kinya kura mburi kiri mawandi mwanya kendo otire intobini biotethia mumiru roringire kura tariki 9 mweri wa 8 mwaka muthiru amuna buntu kwerware rais William Ruto nethirite aikira kirore arekirite nende county cidire kiongelwa mbeca kuma bilioni 370 mwaka bilioni 385 gatantainya mbeca ikionekana nende ciongelekete na bilioni 15 gatantainya ire kethira itethere mu county kiri kuruta ngui ciacio na kaitene ko nacio county nitithirite kinenkanira ntuko 14 kikiri rwangirwa kigina ndani ya thirikari ne kuthira bakirukiria mbeca gwa thirikari cia county kithira tiu bakethira bakinga thirikari cia county nontu bo acia mbeca bondi botukethira tukole tukuburore kiri mubango ya siasa arato akarandina mukaririte wa budget ndani ya bunge ya county ya Meru Jacob Mwirigi urani MCA wa Kiburichia nora wari MCA wa Karaja wa Bogete Simuri Karenga nora wari kinyawe mukaririte wa budget ndani ya bunge ya county ya Meru tukolera imbibi byongo batire kubangirwa ndani ya county ya Meru kenda kari bedra bakiona witi na mbere ene mbere yani otukudurandite Nteto cheuro the Imwe. Gavana Meru Kawira Mwangaza kwithukira Seneta Gathuri akiwa nako mena kubanga rwariro mwebeletene na akiwa nako banga kurombeteka gavana 2027 kire aro siasa tumurika budget ya county ya Meru ore rais ekirite kirore musonda yo kuongela ma county mbesa mutumiria Pastor Ezekiel ko watu akiringa nithone iko kathomba bia thiatibawe uri ikuo bia mwito yo ashaka ola bikinyete yana debithatu duare twa kuoni uroribo na icho kaiteneka ari mbethirita beta na mbere no rimbo bakiwa wamba pa mau nikyo kirire kire kinene ke witi na mbere kire biashara iyo Anko watu ni kiri Nteto cheuro the Imwe beto MUTEMBEI Edward monetwa mathithio ni Purity Richard. Tukiambire kiri mwaka yo thirikari yo 2023-2024 county ya Meru yatumira mung'ana yo mbeca bilioni 10 ira ni mubangura yo kulukitwe ni bunge ya county ya Meru ntuko yoro amwe na MCs babethirite nende bakiriana nayo ni mubango yo ngavana yo wakira kari nyumba bakiwa murandi yo dio churoki na kiri antu boendi boboya amwe na konisia besira raricha kura ng'ombe arabongelete ngituyo ngoko na kinyamburi muthenya wa rais Ruto nethirite nawe ikira kirore musonda yo kuongela kigina thirikari cia matura araciongelekete na bilioni 15 gatantainya na kigina kinende kwitia kuma bilioni 370 mwaka bilioni 385 gatantainya. Kaunti ya Meru ikamukira nkurukia bilioni 13 kuma kiri thirikari nene kiri mwaka joke thirikari jo 2023-2024. Bobo ni nyuma ya rais Ruto gwikira kirore rwariero kuongera thirikari cia kaunti bilioni 385 gatantainya kuma kiri bilioni 370 iri iramukirite mwakene juju mbeca iri kiongerekana bilioni 15 gatantainya. Mwambiri wanejwa kiumia giki thirikari cia kaunti gukurukira mukariri gite wa kanji ya mangavana ni atumiririe kwa thirikari kanyaga ntuku 14 kurekeria mbeca cia mieri 3 ire iterari kurekerwa kana kwayo ubaringe inga obisi nontu guti utungata bukethira bugita na mbere. That's where their mandate stops. Ajaza zagita na mbere mbunge ya kaunti ya Meru ni kurukitia mubango jo kaunti jo mwaka jwijite jura jo gwetwa ADP na ara mukariri gite wa kamiti ya budget mbungeni ya kaunti wo ugite ati bakabangira budget ya bilioni 10 yake mwaka jo tugite turithithia budget ya uma te budget ya gwikenia ya kuongera figures nene ile itekinyirwa twauga turenda wikira figures chiongwa batwene kenda twitithia county na mbere bwega. Mwirigi ariuga kire budget ya mwaka 2023-2024 abate kwenda gutigwa na marando ja kandarasi na nikyo gitumi bakubangira kagina ke karaga keja kuma kire thirikari nene kwenda kweberia culture
ya pending bills ndene Meru County kukomiti kira tutena kio because that has been the practice ikyo tukwenda kweberia so kira twikirite ndene budget nikyo gikoneka na nikyo twirigirite na nikenda mwaka jura jungi twambiria kweberia kuongerwa gwa kigina kiria gigakinya kirima kaunti amwe na bubu gukongera kinya mathabu ja budget ya kaunti ya Meru ni untu kinya kuri na bilioni ingi 8.3 iria thirikari ikarita cia kung'anania witi na mbere kirima kaunti iria ni mpongeria bilioni 1.2. Ina imani around tukabwithia allocation mbia cietu ikarita ngui mantune jaja kigina gia kaunti amwe na bubu siasa ni kuonekana teka ikwenda gutonya ku nyuma ya seneta Kathuri Murungi mwambirio neje kiumia giki kuga akagitanjuri ya were kamutetheria gukaria kigina gia kaunti miari erete amukiri na kiao ni athingati ba gavana Kawira. President naronere mbeca iri kwija counties ni nyingi muno na ite kuomba ku oversight bwega na gwatwega kuma July June tukanenkerwa mbeca gwita oversight fund cia kuthiuruka ku Meru tugutaga mirandi gataga budget irera kuruguru na MCAs riu tukambira kuthiuruka kuona thongo uyu ni witate ni kuriteka no tutumba kureta 15 billion every year, that is 16 billion 75 billion miaka 5 na gutweka mbeca iu na chite thingatagwa ko nenkanirite kuma gisenete nenkanirite billion kenda orenda kuga wijete ku audit bilioni 15 inoga ita bilioni winge ithandatu kana ogetokia iragia ntu ubere turanenkeri bilioni 15 je no 10 bilioni ita 15 irio bilioni irio ikenda Olali rira Kathuri akambiria ku oversight mirandi ya thirikari county akero gakorwa nao ofisi ya Kathuri Murungi county ikethore na macisi 10 o CC gutagera department ye imwe shandwe wake bathithiria na bara bonde akanenkera mathabu abanenkere mathabu je na ukweri mathabu ja bilioni kenda indite mathabu ja bilioni 15 no ntugutiro ndaigwa kinya kiroto twenda igwa kirota akiugaga Meru County nionete bilioni 15 gani ba gavana Kawira na bokinya bone bajukitie kanyaga kana kuria gavana gutiga gukira gutegerwa uria gwitithia na mbere mbeche cia muingi no ntu seneta Kathuri ni wathobuko mwama inyaja kurita ngugeje ndobera betu utendwa twenende na Meru community na ndena Meru County ituwatanirete twendoke lakini ntu tuge mana uwe ukikuria kurutira ntu ngugi togana kona karembe arunga wa Franklin auga ndene budget ya county bilioni 1 netengie kugura ng'ombe ankomenya nja cietu cionde cina karengeti ka ibo bonde ibagurirwo ng'ombe cia tutabutire we na kalembe para baingi bailagia TV bakona bandu ndio safari na ya kwithira tukithithia gintu kitawa oversight budget iria kathoma gatigatine ka mwaka juju ni ekethire ri budget ya mbere imbojuru ya gavana ni mama akariba county je bari na wirigiro bunene bwa kuona audit ngugi bwawe andaria bothoku ibangana bawitikaniria goni Masendumba garo ya siasa Nteto cia Weru TV Bwa masi kanjo yo gaibo kigene kethirikari rwarene bakinyete ntere cia bore kuona mirandi mwanya iria kari pekiriwira nene thirikari akere mubunge wa bore mwambire ndikiri awete nende nusu yesio kiawe ni bore yarietwa na kwa une bati kolelu na ritho rethaga kenda bethira bakiona witina mbere Kelvin Kimathi aina Nteto Mubunge wa bore mugambiri ndekiri na meneretia bori twarwangiro talibo mwinge bore bwathithikire mwake na yongiri ile 2019 na riboti ra yotumiro thaikwa ya gigina kia mwinge kia thirikari maturene akiwa buru riboti itibatirite kuthiatirwa kinyani ya ibo muno kwetha twina thirikari na information yete ukweli ko na iko twina thine nyingi muno no tuko kona kumwe kukiendelea kungi gutekwendelea report ile ya census ya 2019 tutugwetekania niyo batu antu ba Meru na oni monode mujumbe wa bure no ntorenda ona na arua nte imagine ate nkando sublocation na aja ntoreto ya bure niyo no tonga bure ni mono ngurukia maua hiyo iwesekani report ira ya ndiki Kenya National Bureau of Statistics tutewetaniria niyo turi antu ba Meru
so nkauria president ira evaluated afresh na kwa tu utalana ringi nontu antu ibaili kwanjiriria utalana ringi nturene para bonthe baketha betalana kaba ithire be supervised from the county government through the obiticha members of parliament kena tukomba kuona report clear ya indication ya burama turene kukarakari na nyuma ya kuwatwa mbaru kinyi mwathikirira wa kisiasa wa gavana Kawira na witiri boti abangite buru mithiatira mwanka mbunge nene ni ontunio kaumoka wangangia bwakigina kia mwingi maturene kakuma tugachoka na ala mbunge nekenda tumbo challenge report area no ndo report area itukunenkanira manto ja mega jakonie manto ja thina ile ikonie mugongo junthe na muno aja gwetu Meru county na aja gwetu buri ko nkaregana na manto maingi na tugaike mujandara na aria nekenda twambiria na ndi census nekenda ithirwa biuria biria bikorua na antibara bakorua ne antibara bakumenyana imbi bochokia na yao bakwaragandira bakuthia tene commissioner Daitare Isabel Wayaki kumakiriro wangirwa commissioners of revenue allocation moyumbe yurendekiri aitariria thiniru merite kariba weba buria gaiti iribati kwewa kanya kambere. Sisi tuko na shida mingi sana, tuko na shida ya stima, tuko na shida ya maji, muno sana maji, tuko na mashida ya barabara ambayo tunajaribu kuunda national government tukishirikiana na county government. Lakini sana nimefurahi kwa sababu mmefika. Daitare Isabel nyuma ya kuthikira muyumbe na kuliongwa maturene mwanya kirushoni la wewe ngwa Kenya mara kile kariba buri ya gaitiba kulukira. Tumeona kweli mabarabara ni mbaya, watu hawana stima na pia maji tumeona hakuna, na tutafanya ripoti yetu kama CRA na tukirudi pale kwa ofisi tutamalizia hiyo report. Na kwa hivyo ningetaka kusema sana hii maneno ya public participation ni muhimu sana juu inatuonyesha venye kwa ground kunakaa. Najua saa zingine unaweza ambiwa kitu lakini wanasemanga ground ni tofauti. So kuna maneno kadhaa tumeona na tunashukuru mheshimiwa kwa kutuleta hapa. Tumeona mambo mengi. Kiripotera Weru TV kumaburi Mtawakeuvi Kimathi. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza na ithukirite senator wa Meru Kathuri Murungi na Njurewe na kumwira na kumenya na kubanga rwari rungiro mwingatetine kia gavana wa Meru. Kawira rite Kathuri na areke bicitha runguro chunkuno tumiri bokigina kia county ende no Weru ne aweniti kia gavana akwenda ndene ya county ya Meru akiarare interest ya buthuku chi sentiment. Kawira rite Kathuri na arwite ndo inene nkulukie na kwa atu mukira na Weru ne bathimane kathalikiriti kia gavana miari ne onekete kuwatwa mbaru ni munini wawe na MCA Kathumba bara au kana bomusemo ne ono yu utugikare katumenyethia nkuluki. Muthenya Jonaru angabana wa Meru Kawira Mwangaza na kabodo yawe wamena bamwe ba MCS kuma mbunge ya Meru ni bekinyite kirintonyero dispensary ali MC wetu rade Douglas Mutea kurugure murandi jwa kuenja roje na kinyako ja na mabuku ja isindi kide skulu cha wa DJ na baki ya MCS baba ni bodi tiengabana Mwangaza kama kwane garagara cha kabutika seneta wa Meru Kathuri Murungi. Gavana usitishwa na mtu agatisha gavana wetu tene gitare yanguge na temanto ja kanyua tute kwanda baba kuja kwariria gavana kawa mwiranga tutakufanyia waambie wakuje tuko tayari kila tukwenda inguge ndongi tunywa roje akiria dispensary yetu ikare bwega tisasawa wa bakine ina na ukabatine ile inyomera china ara kabatine na ndi mwena keja karinga kabatiteka tujeta atia kaidida yatia tagati aje kumatuka Your Excellency baga kumakia kedoko mugambo jumba kumakia ya nchi baba kagotu badithiria kona president wetu bena gavana wetu imaendeleo ja kuthithwa kutugwa bureo terasima gutwike no eno ntono kiama keu ndio kwenda gutumwa ge president gavana wetu akinyira president turetera maendeleo tote kwenda kuona ndoe ukana vita yu kutikio mpomba kuira no totege akwa kireo into ibienu na no monka bumenye into bienu ina bigweta Bwana asifiwe te mtu mmoja kireta mukigota kia ngondu na ndene inyamwera ethia kwebio botarithia otebio ni ukaruru ingeetie Bwana asifiwe.
kingi atongeria bane bamenerete Kathuri nitagalera wera kuga kathithi atongeria bara bakathujo ritingo ibothirikari ya ngavana Mwangaza na kiri mwathikirira wa ngavana Gideon Kimathi no ritie Kathuri amenyere ati gatonyithie gicigo mbunge kia South Imenti kirutere ruregani na thirikari ya ngavana Kawira itu janto ibenda wikira ochurumbio nyenje ngugira ngavana akurita ni maketi antu baba ingi muno na iturigire kinya Senator Kathuri akiaria akiuga akeja kuthithia cabinet wathithagia oversight na itukwenda murikane ngugi oversight number 1 itherwe ria county assembly ni etegaira ngugi cha county kugetha ichietete bwega kathiti kitete atia itete bwega lakini ndendo bwira antu betu nenderete kuricruit ministers barare riro ndo bata 7 billion iria jieri jiande kyantu bara bategagira ngugi county government ari kuruti makarina butigirwa kiaria narua kiwe amuri kuruti okuja kurumana nonto bate turakirizo tuterumana ari kuruti karembe achokare mye mwana wetu ndirendete muno bona mbijewe athungira kiratune kiawe gako dithiatea kia kwaragia mantu Kathuri murungi impeachment ya kuatongerwa mbecha anganini nande MCA betete Nairobi nonto boba control aiwo control aga system sawa muntu omuthuku muntu tubati umurombera murungu akauma gikoro kiwe nakyo nikenda karaja muntu Kiemeru thai tupende tusipende urewe na kajuga Kiemeru aretwa ngavana Kawira Mwangaza na muntu ena keki ya Meru tukeja kuambirio muoni othai ati tutina imani nawe ati tutu support kwike tukona aja uju nenthiurukite South Imenti muno na imbigetu antu baba ingi bo supporting governor wetu kinyankuruki ya uraba mu supporta last election hiyo nimesikia kwa masikio yangu nikyo tutetekeria muntu umwe noeja gwikia Meru kana South Imenti and I want to be clear eja gwikia South Imenti onania ja South Imenti iri opposition ya governor oneka South Imenti jakerio opposition ya governor then ugetoromba gintu kerwa it will be done when funds are available. Funds are never available for antu barabara in the opposition. So tugeja kurekeria watu kakurika opposition gakirie twaja na chief opposition who are South Imenti then South Imenti tutaumia. Outwe monengera ojore iguru ugeni ojore iguru Jehova mutura moyo nwe twanenkanira o Kathuri o Mporo na njeci wingi onthe acemanie nio agitega mbariwe bunge bokumeneria Kathuri ni baugite na arikire bamwe ba senators bara baringire kura kenda kunyia kigina kiria kijaga kiri thirikari cia matura tutete bilioni 2 gukurukira utongeria pa mheshimiwa Kathuri Murungi senator nonto agwita Nairobi etire gukaria gite kia deputy speaker orirwe gukaria wananchi baba muthurire nonto ate kwenda gutonya kana kuthithia kana kuga antu bawe bakwenda mbesha kana ate kwenda ngavana wetu ona inye kurita ngugi nikenda ona bakuge gitara gitatea ria kinya ende etoka si antu bembe bakwetu nonto are ona yakatu eturite mira tukathuka mutwe kana ne teka otoyuki ojinga loi babu boetekeria bokasi Nteto bokomenya etabera Meru tunenkeri bilioni 15 nkurukia tongeria bane baugite noka Kathuri Murungi akubanga kureta muswanda jokowiria ngavana Mwangaza otongeriene Bishop Kawira Mwangaza athuri mwathani Kathuri na wathuri ndai mono sawa na ndugo untukira no ntu antu bakiagu ibo bandurire gutemu ntumbo mbenga kiagu sawa na ndugo uno tuneta akauanga kiambia rito kamitine enda kunditana nditeruju ibakuga na ndebesho antu bau bachwe impeachment kairi anganini ko bachwira muntu Murungi impeachment otekwa na araugira na kwenda gitekia ngavana kwe muntu romba gitekia ngavana meri iri waomba kugura mware na arua waomba kugura mwekuru na arua ukamwenga ruju ukiuga gatirona mwana
ibo komenya kiriro kira Meru baririte mieri 3 ithiri mama itithitwe na araseneti ibo komenya kakwende buraulwa Ameru kakwende buraulwa ibo komenya inato kwenda ochokwa ni kathuri murunge imanto ne ya wina wa kwenda otuchokia ni ate akambiriria kuwa ate na kwenda kuiya kwambiriria gweketha thirikari ya mama nonto bwangu geira akurita kuona mama kuma na kibao na TV cionthe cioleletie mweri muthiru kathuri murunge na arambiririe gukumia roi kiu na arambiririe gukugia roi mbi maru roi ko maru gute umuntu amba gwitondiriria na ari antithiritie mweri jumwe gitine achoka meri 5 etathira tona gakobia kairi Saitani ashindwe. Mwana na tora kuriria ko Meru mwakari. Wauge mwakoro. Waugare ari. Mwari amba yambugithia mbuza netibu. Na muthiene ni kiria tongeria bare ongaba na mwangaza bauritie seneta kathuri murungi kethira ni giti kia ngabana ngene nakyo neje baka banende bene kiri kithwano kia mwaka jwa 2027 kethira ka kuthwania giti kia ngabana ira ici ukiona kethira na kuthwania giti kia omba kwithira ethwanie na inyoci ndakiraitu kana kana omba kuthwania mbui mutongeria zaidi gutinda mithika lenturi baba acindiro imama mwire neye 2027 nethi atia 2027 nethi atia mukoro twethuo thirima naira no enture nekirite kabuti katigo mwana kabo athigire kawira wene kigua ibo athigire kyojo yeroje maru tutiomboka kumboka tusema na ili abo kienine Bwana asifiwe na ndi nyambo kama tio kabuyo kama utaneze kama tago impeachment ya vivi atia ubia diderie ta kama aliganiria kwamba bantu kwera bonchuria la kalivale banchuria ndare la medo ijathira mukama tio kabuyo akiamba akakobia umageta pena kiangala kengene kwa kaije kama koroga Mungu abalinga 20-0 na ndaiba okanebeje tuekuja tutiku aikegrere ndare akakobia kakana patato makiria no gaindi na thirikari wewe batwira na tulienda 2027 ngugechia mtu chiarie kuma ntonyero wandi ne abodo gosi centro geshigo mbunge ke centro imenti nke report ratoshe Weru Reakwarieto ni Mutugi Kare. Boya Mutugi. Utukubaru arekiri mabango ya siasa tukenda tukolia mantuigie kigina kia county na muno budget ya county ya Meru ya mwaka yo 2023-2024. Hara tukenda tuikarandi na chewa budget mheshimiwa Jiko Mwirigi na ura wa MC wa Karaja wa Bogete East Mwirigi Karinga. Weta kuraya njogerete na Nteto nkoloki. Na uwashe futa na GoTV Max. Ukiwa na GoTV Max, unapata kuona timu zako za La Liga na Serie A zikicheza live. Hapa pia utafurahia more than 55 local and international channels. Jipatie raha pamoja na familia yako kwa bei poa. Usimiss out. Download the My GoTV app now to get or upgrade to GoTV Max today. GoTV. Love it. No kwenda gukinya kuraja gukiria ngugi yaku na kuigwatira uritani bwa mwanya bwa ngugi yaku aja Embu College turi kwa uritani bwa guru bwa gukugwatana na twanya twa ngugi turio kwa miaka 28 ni tumbene ja tongeria iwandene kana industrial leaders
kiri ICT, cosmetology, engineering, hospitality, business na accounting. Nkuruki nitumbithitie gwikirwo thumbi kwa aritwo 20,000. Embu College nitukuragia na gukiria ieo mwanya mwanya gukurukira gukenera unture bondorijo mwanya mwanya. Ciandikithie, uthome na ugwate uritani bo mwanya kuma kiritwi. Ujukania bome ni bwitete na mbere. Embu College, skills to go places. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni ra turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waraniri na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Nuthiriti kigiro gekisia sina nogo chwa skuru ukamaka kairi ni untu Jordan College of Technology Thika turiaja ni untu bwaku turi na courses nkurukia 80 ire chitikiritwe ni thirikari cha diploma, certificate na craft courses kiri mathomo ja journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion and design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology, short courses, driving na inge inyingi. Turi na aritani bena utiabungani irasibia kinande bya kuthomera na nkuruki nitukuragia iyewa biaritwa na skuru yetu iri na riera riri gara kuthomera. Mareije yetu najo niza kuguna mubuko jwaku. Ciandikithie kiri uandikithania bwa April na May mwaka jojo bravo itite na mbere. Kenda kumenya manto nkuruki turiongere kiri campus yetu ya Jordan Towers, Ireri Elimu Center kana Aliza Plaza kwa Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Poya nontubeta na bere kurumbera Nteto chibaru Imwe. Mutumiri ori nkuma Kenya wa kanisa ya New Life Church Mavueni kaunti ya Kilifi na rietu Ezekiel Oboki Ondel. Nekiri mpene ne mabisa ba borisi bandikeri kendo chunkuno irorekera kwirikana kinyawe na ukumetia thiati bawe kire witikio boiko arantu nende kathumba bakwirikana ne batete oturo kanisa ene uya wera yojura mangiri ya thiati. Kaitiono kaumungana yo ikuku matuburine to Pastor Mackenzie Nteto Shakaola ni yuetite na mbere witia rana ende duare mere na na idrite kyoyo na ukinyithe mungana yo antu e na rebathatu baraba kwite Boniface Mongera aina Nteto ai Miri antu bange banana ni umbuli ntukuonerwa kithakene ke Shakaola rotelwa Kilifi na ukithire mirionza mwankira na ndega na lemwe ne thatu ote wenwe oragwatikane moyo na kwethirwa kiono kojora kurakarika aria kuringana ikundi kimuthiro mutune antu 340 mwankira nande batukwethirwa bakionekana kithakene giki shughuli ya postmortem hamwe DNA emiri 98 kethirwa kiambiria ntuku erojo aria kethirwa itongeretwe imwe tuli munene wa kwa thirikari Bwana Johnson Oduor. So it will take long, so that's why we are appealing for people to be patient. Even within that autopsy DNA, that's a process that can take quite a while, so people should be patient. So jaunajo jekereka roterwa Shakaola nturene moveni rotero Kilifi pastor idroje kene mono wakanisa New Life Church Ezekiel Ondere nedroge kirompeni mabitha bokaria kwa maiti ja kwirikana nyakanise ewe ntu baba inge ibedrito bekwira ku. We have arrested Pastor Ezekiel
Ombok Odero of the New Prayer Center and Church at Mavueni in Kilifi County. On allegations of the deaths that have been occurring at his premises. Nyume Pastor Ezekiel kugwatwa kanisa yo nithire kingwa na thingatigana rimo baraboka liku vero bane kwao. What I can call wild questioning. Fishing. When you try to fish, look for things that don't exist. That's what they were doing. Why you arrest somebody if you have no proof? Arrest somebody if you have even one proof. Then you can ask for more investigation. Probably there will be more charges against. But from the word go, say give us time to investigate. Why you arrest somebody before this is happening to this guy? Kugwatwa wa Pastor Ezekiel naku igotumite ntumiri ogwa kiri pastor baba ingi bara Pedro betumire ntumiri shorongo na giutatino athobo wa Kenya are atongere mwanya bashumiretie na wakiboko ikibatere kwethiro ikenderea gwako chumbe. That people like the so-called war of some other church should also be propped. If Yesu of Dongaren in my home is a problem, come for him. Na kama kuna mharifu, sisi tunasema kama Paul Mackenzie ako na shida na mepatikana, huyo ni Paul Mackenzie. Hata mama yake asiingizwe kwa hiyo, hata baba yake na familia yake haiko hapo, na kanisa la Bwana liachiliwe. Kwa sababu huwezi kuchukua mtu mmoja na kwa sababu ulikuwa na mambo yako unaingiza maneno, unaanza kusema sijui makanisa ilifanya. Paul Mackenzie sio kanisa. Iku maneno ntubu nande bunge senate ntukwenero yondete kamite senate 11 jabom senator Mombasa Mohamed Faki, senator Tana River Danson Mungatana, senator Hilary Kisigei, senator Tabitha Mutinda, Veronica Maina, senator William Kipkorir Cheptumo, Senator Shakira Mohamed, Daniel Wakoli, Aminda Kibwana, Richard Onyonka, Senator Edo Okech, na Abdul Haji. And submit a report to the House within 90 days. Ngogeo, iweta kuthungura makarikeja shakaola, na kwethira beshokera, na mendekithiria. Na mendekithiria jira bakareta, jira tuma senators, bethira bemenye, thira kunoga robo kiwatho, bakethira bethithia kenda wikira breaks, mantwandini. Nikiripoti na Ntoshero TV kumaji karone bya bunge kingi nangine kineke mchonje Nairobi mbeta Boniface Mungera bwa Boniface arimba mpempe ndi bawri tu kwithira bari metho kendo kabande na tuinyo tulatu kuthuka ngimira bio na kuroba uwire mpempe ciombe ritathuka ngaburu akiaria bisa woremi magumo awete tuinyo tune tulatu tukuburu kirimira na tukarea kumenyero twatia imera bibire kuthira buru na murimi hatiwe nke mukeo Samura Geshima aina Nteto. Kagita taka kuri na erugutira irio kiginyo ke muthemba wa full armyworm kithukagira na kwinyangia imera bia mpempe ara abisa wa urimi wa subcounty ya Chuka wadi ya Magumoni Daniel Kamaru akoria arimi bachunkunage minda yago kenda batanganagira na mbithukirwa ya iginyo bibi. Kiginyo giki kiragikuraga na matagaria mana kuma kiri ikome rigakomoka rigatwika kiginyo rigatwika gachungai na muthia rigatwika kirabutia kiri wenyangia mono kagita kara kiri kiginyo kagita kara mpempe ire nini. Arimi mabati kwigwa magika scouting migundari yao na riria makona kwena a bit of widowing very early stages from varia gitinene kia mbembe ukwana matuma mbere makwambiriria gwikata kama gwikirwa matirisha riu no vati go take immediate action utawetera no tagutaka binda karaja. Another sign ni ririo kona kwena kind of a sawdust a fecal material maimako karagota sawdust na okenjanja na variant ya that sawdust nivokethira kaginyuka ina varianthi kaibanitete na varianthi. Arimi bariurio bakarauraga minda yago wakira kiumia kenda bonagarira kiginyo giki kiathungira mindani. Kiginyo giki is a nocturnal kireja gotuku muthenya nundu wa weru gakiithaga aria maturi ma mbembe na nigetho menye kana kigunyu giki kiriku mugundani. You need to do scouting on every
after every week. Kamaru ariuga magu imatethagiria muno kurigiria mbithukirwa ya kiginyo giki aramu nogu akuria arimi batumire ndagwa kuthiria iginyo bibi nuntu kaingi minda mingi etionaga magu makugana kurwa na iginyo bibi. Road clean mugundo batie kwigwa mutheru utari na ria. Number 2, you have to go for specific insecticides. Not every insecticides will accurately control, contain or manage the pest with. But you have to go for the very specific ones. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishma. Mukaririete wa kanisa Sienika na rombete mwingi kwithira bakimenyera muno na kanisa iri kurura thai akiringana ithio ntubone karikare kanisa ya Good News International ire kubatanilo muno na mutongeria Paul Mackenzie na arantu bakwireka no toturo bo kumania no tumiria pothoku. Kevin Kemathi aina Nteto. Uri murungamiri munene wa kanisa Sienika ya Stephen Kalunyuni atite na mbere kuria mwingi kwimenyera na ndure yoshia kanisa iri kumira kaitene kao akiringanithia bona makarekare atite na mbere okuirwa ntere shasha kaola Malindi. Tunashauri watu wa Isiolo wajichunge na dini za kupotosha. Wakati huu tumeona kwa sababu ya tamaa na kutafuta na biashara ambao watu wako nayo, wakati huu watu wamebuni dini siko na itikadi mbaya zinapotosha watu na kuharibu maisha ya watu, kama vile tumeona Makanzi sehemu za Mombasa na sehemu zingine tumeona kumechipuka watu wanakataza watoto kuwa shuleni, watu wanakataza watu kwenda hospitali, watu ambao wana imani potofu. Na tunaamini ya kwamba tukishirikiana na viongozi wengine wa dini tutaweza kuwa list na kuwaibisha wale watu wanaeneza dini za namna hii, na tutashirikiana na washikadau wa usalama kuhakikisha kwamba hakuna mtu atakaa katika sehemu yetu bila kuripotiwa kwa vyombo vya usalama. No kiribu nari kubibi antubati na maitebe tena mbere kuongele kontu thirikari ni bati kuyukia mataliani ya kiwadho kiria thinjiri barabo ushumia thai utumira rutatu rwa murungu ki biashara na kuangaikia mwingi. Wabiri wale ambao wanachipuka wakati huu na dini potofu na itikadi mbaya za kupotosha watoto wetu na wananchi wa Kenya, wanafaa wachukuliwe hatua kali za kisheria. Dini hizo sifungwe, nao watu wenyewe wachukuliwe hatua kama bila alsababu, kwa sababu hakuna tofauti ya gaindi walio na itikadi kali na hawa viongozi ambao wanaeneza dini za uongo za kupotosha watu na kuharibu maisha ya watu, kama vile tumeshuhudia sehemu za Mombasa. Mkuluki naomba kwamba kwa sababu NCCK ni shirika vile vile la Kikristo, washirikiana na Waislamu vile vile ili tuweze kuwa na kama interreligious forum ambayo itaweza kushughulikia mambo ya dini. Isiwe ni dini ya Kikristo peke yao, kwa sababu tumeona itikadi mbaya siko kila upande. Kuna watu wana itikadi mbaya pande na kuna watu wako na itikadi mbaya pande hiyo ya Wakristo. Kwa hivyo kuna umuhimu ya ushirikiano ya dini zote mbili, ama dini zote hata Hindu na wale wengine hata wale wana imani, tuwe na kikao ambao tutaweza kukubaliana ni vipi tutaweza kuwatambua watu wenye imani mbaya, ni vipi ambavyo pia tutaweza kuwasuia na kuwasima kabisa wasichipuke katika sehemu zetu. Na rurwa Bishop Kalunyu nyuma ya kudhuro ya mukirira wa rutatu rwa murungu ingavana wa Isiolo Habdi Nguyo. Nkiripotera Weru TV kuma Isiolo beta wa Kevin Kemathi. Tukirekana na unendeka tuite urimine bona icho. Urimi bona icho ni urimi baingi bambirite kwambarire kaiteneka na kumenya ati na icho ire mbesa. Rwaretro leli okithi bona icho kiontuire na ararimi bakuwa wacia thoko na kinya wamba bomao nikimoke mathina yaraba kulukira urimine bo bobata. Matini Mwambi aina Nteto. Rugendo rurambiria thaa 3 cia muthenya we munthi nturi agaketha muci kwa njera ndinyaga kana kireci na chore bakiarori bathatu turathungira muthitu tukamatanite na ichinka tujubiondo na nkinya kibanga uraithira gucia ta na nkinya kurora miatwire turaga muthitu na njira cia gitene ino na yombekirite ni jongo ya kurora muntu naku na kithakani tutiroraga utuku turoraga muthenya muntu utiumba kwija na utuku muntu bwa nyamu
nontu no tugwikira mbere ya kwambiria kurora kireci na chore bake bathatu baratumera baraithite njira ya Kirimara nowe mwarimu umwe wa rori arambiria kubarata miti guciata kuraithira na nkinya kuona kana miato ya keri na uki tutiga mwato unde na mutore iguru muteni tawa mathanduku nino traditional miato kwogu kikulora no njireu ya kulora wiyovete buria njuki itigakuthukangia kuma kiri mwatu kuthikiri mwatu ngitukira ithaga kana miatu iri na uki iretari na njuki giciatagwa nereri na uki kiroragwa mwanka miondo na nkinya biembe bira tukamatite bira ugando na turambiria rugendo rwa kwinuka twikithakani giki na miatu antu banjuki no mwanka ugwe na permit ire itumaga uruta wiru wa miatu kithakani giki kinyamara kinene kianyaga na ategi miatu bara bangi mbaricha kirima gia Kirimara iwagia bwatho kwembega ya uki bamwe bao bakiugaga bari na uki bwo kurubo gintu mianke thatu na butoro bwona ntu bakwenderia ndiye twithaga twina rimwe challenges ndito muno nontu tani ningwa nembethagirwa ndi na uki kilo imwe kilo ta 300 na uki onu utumba kuthirua na kilo imwe ya uki kilo 2 kilo 3 kilo 4 onagua no tutethagia kwau ni tunkiona antu bakwenda thoko muntu kwenda kuma kilo 100 200 300 no tukene muno nontu iwike ugwere cash money tiga kinyamara giku kiao kinene kia wagia bothoko baugite nkinya wamba bwa miatu na nkinyorori bwa miatu ya itha ikinyamara kingi kinene kira kiumba kwithirwa agikirikana nabo muthituni uyu wa Kirimara yakwa miatu ni tegana ria 20 ira ndi nayo na nindi mije yonde kwogu ni ntethi mwatu nwene no tabole wije atiri antu guku ni mbije wakwa we ana we wange lakini kuko na wethera mwatu akure murute na wathi kire igota itendaga gutula ukathi ukethira kuri uthire ona tawae alola na thina uki bathatu baba bonthe bari na miatu magana muthituni uyu wa Kirimara bariuga mawega mauki bwa muthitu ingiri negana bukiringithanwa na uki bwa ntura kutiwagirwo na ndawa kwogu njuki ichumba kuruta kurora uki maraoni mawire irijaga mitini iria fresh quality ya uki uria uma muthitu iguru muno ukiringithanagia na uki uria turoraga na anturani gitumi ni ati muthitu kwina miti ya mithemba mingi na muno miti ya ndawa tutikariganirwo ni miti ta ming'ang'a msalagwe kwina mutalombolo kwina mutaugo eu yone na miti mingi kiriro kia bathatu baba kinene ikuria thirikari ya nthiguru ya Kenya na nkinya thirikari cia makaunti kuraithiria ategi ba miatu ya gitene kubarumbuia na nkinya kubagwata njara kenda wanabo bomba kwithirwa bagitetheka bwa kugana kumania na utegi bwa miatu ino thirikari ni bwiri ichipin na njira ya gututetheria na kumba kwaja miatu mingi zaidi kenda twithwe na miatu mingi na twithwe na ukwa kwigana na kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matini Mogambi boya Martin au no tukinya muthi wa nteto cietu cethe mugucokere nkatho no tubuko twatanite na uni twate no terero ngro stundo kire mubango yo arwe siasa uni beta MUTEMBEI ndwant munende twa mathithia ukari purity Richard